Fya guys ngo gute se ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi hagiye kubaho ikintu cya danje. Urabona uyu murongo uri hano, uyu murongo hari umukino tugiye gukina, ariko umuntu utarakoze sub kabisa, nimba utarakoze sub kanda kuri sub, share and comment. Noneho rero iyi gahunda igiye kubera hano, hari umukino tugiye gukina. Uyu murongo uri hano imbere ni ku mazi, hano ni ku nkombe. Aha ni ku mazi, aha ni ku nkombe. Umuntu umuze kuncungira guys, umuntu nyiba, umuntu urajya abari hano arajya bari ku mazi, urajya bari hari arajya bari ku nkombe. Ndashaka ko noneho dukina umukino. Iyi phone urayibona Infinix, umuntu uza gutsinda no mukino, ubwo tugiye kureba umuntu uyitsindira, arahita yicyura direct. Ndayimuhera, mureke turebe umuntu ukina neza. Hari abari ku nkombe. Noneho dutangire. Muri ready mwese? Yeah. Ku mazi yatsinzwe navemo. Wa mbere yatsinzwe guys, yatsinzwe byarangiye. Byarangiye guys, mwayamuha ntago byarangiye. Wa mbere yatsinzwe. Muhagarare neza, ubwo muri ku mazi mwese. Ready? Ku nkombe. Mwatsinzwe mwembe, musohokemo guys. Mwabibonye ko batsinzwe bagitangiye, nawe watsinzwe vamo. Muhagarare neza guys, si ukubeshya. Ubwo bano babiri harimo umwe uri witsindire wenda, sibyo? Abibonye Infinix harimo umwe ugiye kuyitsindira. Aho ngaho muri ku nkombe, ku mazi. Yatsinzwe guys. Twabonye Dewina, mwamubonye? Dewina mwamubonye? Murefo niwe arayitsindiye guys. Nawe nimba ushaka rero gukina umukino, kora share, like, comment na sub kabisa. Wowe uze kwandika muri comment, uvuge nimba ushaka gukina umukino. Ibihembo birahari ariko ku muntu watsinze. Nutsindwa ubwo tayari biraba bikurangiriyeho. Ciao, ubwo nahaga ubutaha.